شخلنا بدلي چاندیم دریامین چه دریا دل حلاندیم جانامین شخلنا بدلي چاندیم دریامین وانزانی ازیدین دارم جانامین لی من بوچی شندن هماره وانزانی ازیدین دارم جانامین لی من بوچی شندن هماره نبرهو تازکی شانه جانامین سخیشو قلم لیدانه ایرا رادیو دنگی گله جنابند نوچایان رادیو دنگ گل دم باش ایرو 16 گلانه 2024 پینشم نبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هجام بولتن روژه پیشکش بکن دم آزادی فیزیکی یا ریبر آپویه جبو هفدتنا به ریبر عبدالله چالان را سرلیدان هات کرن جپارزرین بیروی حقوق یا 100 سال سوزان آکیپا ابراهیم بیلمز امران امکچی و جنگیز یورکلی سریل دوزگری کمار یا بورسا و مدیریت گرتیگه ها ایمرالی دان و دخواست کرن که بچنگره گراوه و به موکیل خواه ریبر عبدالله جالان ره و محمد هایری کنار حاملی یلدرم و ویسی آکتاش را هفدیتنه بکن. پارێزەران دەستنیشان کرد و هەفدیتنا بڕیا دیسیپلینا نەحقوقی و کەیفی تێن ئاستەنکردن و 38 مەهن ji موەکیلê xwe tu agahî negirtine. Vê jî fikarên wan malbat û tevahiya raya giştiya Tirkiye fikarên raya giştiya Tirkiye mezin dike. Parêzeran got em weke parêzer dixwazin ku mafê me yê hevdîtinê bi müwekilê me re mafê müwekilê me yê bi parêzerên xwe re neyê astenkirin û destûr bêdayîn ku biçin giravê û bi müwekilên xwe re hevdîtinê pêkbînin. Parêzeran daxuyaniya Wezîrê Edaletê ku gotibû tecrit nîne û astenkirina hevdîtinan jî nîne bi bîrxist û gotin eger tecrîta astengiyan nebe divê destûr bêdayîn ku em biçin giravê û bi müwekilên xwe re hevdîtinê pêkbînin. NPG ام ببن شوبتار خطا شهیدان فرمانداری بیرارگاه ناوندا پاراستنا گل به داخیانی که شهیدین مهاگولان ببیرانی و گد ده مهاگولان ده گل کادروین پیشنگ و میلیتان پیشنگین تکوشین آزادی کردستان و تکوشین شورش ترکیه تبلیکاروان شهیدان بون. جبروی که جی جالی پارتیا ما و گل ما و هجده گولان وکا روژا شهیدان و مهاگولان جی وکا مها شهیدان هاتی قبول کرن. نپگی کرونولوژیا شهیدین پیشنگ دمها گلان در ریس کرن و گد جبر که به هزاران لهنگ دفه مهیده به آوائی که دستانی لبر خودان و شهید بونه مها گلان بوی مها شهیدان و واطعه که مزین قزنش کریه. ام ده 47 سالوگر هفره حاکی کاررده شهیدین مها گلان و همو شهیدین شورشه به ریزداری و منتداری ببیرتینن و سوز دادن که ام بیرانینا شهیدین خواه به تاجیدار کرنا تکوشینا خواه زندی بهیلن. پارتیا مپکه که لسر بنگه ها که برسه و هری واتدار و راست بده شهادت هفره حاکی کارر جالی ریبر آپو و حاتی آوا کرن. واته و نرخا که ریبر آپو دای شهید و مقام شهیدان و گوهراندن اویا راستیا شهیدان به حقیقت که مزن ایدئولوژیک لمانویات و پیوان تکوشین کسایت پکه دیار کریه. پکه جی ده تکوشینا 900 ساله ده به هجمار شهیدانه لیک جوانجی جبیر نکریه خویناوان لهرده نهشتیه آلاوان دورگرتیه و پیشوه بریه. مشا پکه که مشا دیروکی حساب خواستن و تولدانا شهیدانه. ام هیزن پاراستنا گل کردستانه که ده پیشنگی پارتیا شهیدان پکه که ده شهر دکن دیار دکن که ام هر تم ببن شوبتار خطا شهیدان مشا خوایا ریبرتیا آزاد کردستان آزاد هر روز برفرهتر بکن. ام به بریارن بیرانینا شهیدین خواه به سرکتن تاجیدار بکن.
HPG ناسنامه گریلای که شهید را گهاند. ناوند را گاندن HPG درباره گریلای شهید داخیانی دا و گفت لهنگ آمده هفره گریلای آپوی آرمانش مروان ده 22 آذر 2024 شهید بود. ناوند دستیشان کرد که هفره گریلا آرمانج فلسفه آپوی جخوره کر شوازا جیانه جروجا کتبلینا و رفین گریلا بو به فدایانه تکوشین کرد. هفره گریلا آرمانج خواست هرسا خواه لهمبری دولتا ترکا داگر کر و گوارینه چالاکیان جبو ویه که تم خودوار لشکری و ایدولوژیک تا پیش خست. لهر خدا برخودانه به کسایت خواه میلیتانیا آپویی بشتار گل قبات انگرینگ و استراتژیک بو لهر جیکو وک فرماندار خبتی هول دا فلسفه آپویی زندی بکه. هفره آرمانش باندور کمزن لسر همو هفره انخواه کرد. همو حوال نویجی به شهادت آوی گلکی خمگین بون و سوزال همبر شهیدان دوباره کرن که اوی تکوشین گش بکن. هپگه جمالبات شهید و گل کرد را سرساقی خواست و ناسنامه شهید و اشکره کرد. özgür yeni به ناسناف آرمانش مروان لآمدش دایک بو دایک و باو آیشه سری ده 22 آذر 2024 ده لهرم پاراستنا مدیا شهید بو. هفره گریلا آرمانش لباشار برخودان آمده دناو مالبات که ولاد پاریز و دلسوز ده حدنه. مالباتاوی به اصل خوش فارخینه سری لبر جردوانیا دجمن داننی و کوچی نافندا آمده کرد. هفره آرمانج هینا ده زاروکاتی خود پکه که ناس کرد ده جوانتی خود ده ناوا جوانن ولاد پاریز ده کار کرد. ده سال 2017 ده تبلیبونا برای وی یادنا و رفین گریلا ده و ده سال 2012 آنده شهادت پسمام وی باران مصطفی یعنی باندورک مزن لیکر و ده سال 2015 آنده تبلینا و رفین گریلا بو. هفره آرمانچ دمک درش لآمده ما و پشر در باسی هرم پاراستنا مدیا بو. ده سال 2016 آنده لدبستان شهید محمد گویی پرورده دید و پشره چوهره من هافتن نومتینا. پشتی برخودانه که دمدرش که داربه انگران لدجمن خستن لأکادمی حاکی کارر بشتاری پرورده یا بیردوزی بو. پشتره بشتاری خبات فرمانداریا بریرگاه ناوندی بو. پشتره لأکادمی شهید ماهیر دست بر پرورده یا پسپوریه کرد. هفره آرمانج پشتی وان پروردهان چو باکور کردستانه پشتی دمک درش دناف فرمانداریا بریرگاه ناوندی ده جیه کرد. لمتینا زاپ و آواشین تفلی تکوشینا لتیجی هزین داگر کر بو و داربه انگران لدجمن خستن و تفلی ناوا کاروان نمرین کردستانه بو. پارلمانتر شین فین دوی عبدالله öcalan serbest ببردن. پارلمانتر شین فین فرانسیس مولی جه پارزرین بیروی حقوقی یا 100 سال مظلوم دینچ را هفدیتین کرو گد هلوستا شین فین جبو öcalan زلاله و داخواست دکه که دمل دست öcalan ببردن. جه پارزرین بیروی حقوقی یا 100 سال مظلوم دینچ جبو تبلی هفدیتین دیپلوماتیک و سمپوزیوم تکلداری گرتین سیاسی به چو لندنه. پارێزەر مازلوم دینچ لە پارلەمانتۆیە بریتانیا بە پارلەمانتەری شین فین فرانسیس مۆلەی رە هەفدیتین کرد. پارێزەر مازلوم دینچ رەوشە حقوقیە ڕێبەر عەبدوڵڵا öcalan ji مۆلەی رە veggot û got 38 mehin tu agahî ji birêz öcalan û sê girtiyên din nayê girtin. Tecrita mutlaq ya li ser rêber Abdullah Öcalan ji bo gelê Kurd bûye sedema fikarên ciddî. Devê Ewropa bi taybetî Ingîlistan bikeve nava liv û tevgerê da ku tecrît rabe. پارلمانتر مولی دلخوشی خواه جبر هفدیتین آنی زمان و لسر حساب خواه ایکسی پیامک وشاند. مولی وها گود از پیشانازم که مبه پارزر برز عبدالله öcalan را هفدیتین کر. öcalan 25 سالن گرتیه 38 مهن تو تکلی پیک نهاتیه اف نای تولوره کرن. هلوستا شین فین زلاله و دخواست دکه که دمل دست öcalan به بردان. حقوقناس دمیر سیپیتی بوی پرچه یک جتجیته. پارێزەر جەمال دەمیر داخوایانیە وەزارەتە عەدالەتê ya Tirk beriyanha bi demeke Kurd gotibû li pêşiya hevdîtina öcalan a bi malbat û parêzerên xwe re ti astengînîne nirxand û got teva derewan dikin lê derew rastiyan venaşêrin.
پارێزەر دەمیر دەستنیشان کرد ku îmraliyê sûcekî dîrokî tê kirin. Em hem hukûqa hundur hem hukûqa navnetewayî bin pê dikin. Mixabin CPT jî bûye perçeyek ji sîstema îmraliyê êdî bawerî bi CPT nemaye. Hem cezayê dîsîplîna siyasî ye û keyfî ye hem daxuyaniya Wezareta Edaletê sosret e. Dibêjin li pêşiya hevdîtinê astengînîne Berez Öcalan salên dûr û dirêj tecrid kiriye. Sedema vê tecridê jî desilatarî ye. Siyaseta şer e, siyaseta tolhildanê ye. Ev bêhûxûxî û bi daxuyaniya Wezareta Edaletê nayê îzah kirin. Derew tu caran rastiyan venaşêrin. Ev welat kirine xeşîmek tarî de êdî bese divê vegerin serxeta demokrasî û aştiyê. Parêzer Cemal Demîr herî dawî got tecrid kiryareke li dijî mafê mirov û demokrasiyê ye, li dijî hukûqa yekîtiya Ewropayê mixabin îsrara di tecridê de dewam dike. Armanc ku ji tecridê hêvî dikin tu caran pêk nayê. Fikr û felsefeya Berez Öcalan ji aliyê gel ve hatiye fêm kirin. Bi tecridê nikarin ji gel xwe bikin. Divê dawî li kiryaran bê anîn û hemû astengiyên li pêşiya dengê aştî û demokrasiyê werin rakirin. Dubare dibêjim tecrid sûcê li dijî mirovayiyê ye û bi kêrî kesî nayê. Bi kêrî desilatariyê jî nayê. Divê tecrid bê rakirin. Hevserokên Dem Partî doza Kobanê wê bibe mîladek. Beriya rûniştina doza Kobanê dest pê bike hevserokên Dem Partî li pêşiya girtîgeha Sincanê daxuyanî da. Di destpêkê de hevserok Tuncer Baxiran Axifî û got ev ne dozeke hukûkî ye, siyasî ye û xûmpas e. Îro biryara vê dozê bêdayîn wê ji bo kesên ku dibêjin nermbûn heye bibe mîlad. Piştre hevserok Tülay Hatimoğulları Axifî û got ev dadgeh û ta û bêkê masî weke dadgeha îstîklalê ne. Yan wê Tirkiye derkeve ronahiyê yan wê bikeve xeşîmeke tarî. Biryara Ahîmê li Holeyê û divê şandeya dadgehê li vê biryara dozê bi encam bike û hemû hevalên me werin berdan. Nivîskar, rewşenbîr û akademisyen jî ji bo doza Kobanê daxuyanî dabûn. Îro jî bang li muxalefetê kirin ku bi yek rêzî li doza Kobanê xwedî derkevin. Li ser navê rewşenbîr û akademisyenan Rojhat Dilsiz, Binnaz Toprak û Nesrin Nas Axifîn û bang li şandeya dadgehê kirin û gotin divê doza kumpasê ya Kobanê bi temamî bê girtin û tevahiya girtiyan jî dozê werin berdan. Bîst rojnamevan beriya 27 salan ji aliyê PDK ve hatin şehîd kirin. PDK beriya 27 salan li Hewlêrê 20 rojnamevanên Kurd şehîd kirin û winda kirin. Komkujiya di 16 Gulana 1997 de li navenda bajarê Hewlêrê ya Başûrê Kurdistanê pêk hat, hîna jî li benda ronîkirinê ye. Beriya 27 salan hêzên PDK bi leşkerên Tirk yên ku dibin navê hêzên aştiyê de li herêmê kar dikirin re êrişî heyva sora Kurdistanê komale û nexweşxaneyan kirin bi dehan kesên bêparastin şehîd kirin. Tevî ku 27 sal li ser vê komkujiya Hewlêrê re derbas bûye hîna jî cenazeyên kesên şehîd bûyîn radestê malbatê wan nehatine kirin. Heya ciyê ku cenazelê hatine veşartin jî nayêzanîn. 20 kesên ku di komkujiya li Hewlêrê de hatin şehîd kirin û windakirin rojnamevan bûn. Ev rojnamevan di rojnameya Roj, welatê Roj û televizyona Met TV de kar dikirin. Hinek ji van rojnamevanan Muhammed Nadir Gezneyî, Azad Muhammed, Şiwane Hemmalaw, İdris Ali Muhammed, Recep Muhammed Salih, Gelaweş Kemal Hesen, Yusuf Halit Necip, Hamid Berzenci, İsmail Abdullah, Gelaweş Arif Muhammed, Şeyh Kamuran Hirani, Günay Hiç Yılmaz, Roza Yusuf, Merxas Serekaniye û Peri Osman Muhammed ji di nav de bigiştî 20 rojnamevan hatin şehîd kirin. Gudarê nêja servê mijarê ser komkujiya Hewlêrê mêvanê me heye hevalê me rojnamevan hevalê Mustafa Rêzan vire em ser komkujiya Hewlêrê pirsê me lê hebin.
من نرخاندن اول مصطفی بگرن اول مصطفی بخیراتی گلک سپاس ولی ولات بله اول مصطفی وقتی زارن اول مصطفی دیرکوا کومارا ترکیه در 4 ولاتین دجمن کردان در گل قاتلیام دیروکی هنه گل قاتلیام و تراژدی سر کردان دهانینه لیوا کمکشی هولری مخابن به دسته هیز کرد هاتا کرن و هینجی انجام جی جنازه وانجی واکر نوشه مده در باس و هین ندیاره یعنی واکوه کمکشیا به بخت رو رش تراژدیا به دسته کردان هاتیه کرن تودکانی چه بیجی یا جی دوه مرو چاوامه بنرخینه بله دست به کدام به شهیدین کمکشی برزداری به بیرتینن بجناخل هم بروان دطاویدن و به کمکشیا بلعنت شرمزار دکن به کرتیج دمامه الگردمه جزه هول بدم برسواوی پرسین تبدم بگومان ناسکرنا پیواجوی اکواف کمکشی پیک هاتی گرینگید که جا قناغی ده پیک هات د سال 1996 ام دزانن د سیویه کی طبقه به افکاریا رژیم عراقی روحیه پدکه هولری دستانی سر هولری برید بمری و بریا ینکی ده بو پشتی دستانی سرجی آماده کارین ایدی اپراسیونی که مزن کو لسر لدیجی گریلاین کرد بکه اف گرتنا هولری جی بگومان نبی پرسپکتیف دولت ترک بو پشتی ویجی دزانن پرسپکتیفین دولت ترکیه گو اف کمکوژی پیک بی یعنی ام مثلا ام بجن حتی ها 27 سال سروی کمکوژی در بصر بهینا جنازه این بدهان شورشگر روزنامه‌وان حتی هنرمندی هبون خبرکارین راگهاندنی آزاد هبون و بریندارین گریلای کو هاتبون تداویجی هبون و نبون هدف مروفین به چک بون راستی ایشی هم بری ازن داگر کر شرکر بون و غازی بون نه هذا يجب خو مسألة كي ديروكية دورد بتشك پیشمرگ سرواند چون اوجی خویاید درکتیفا میتیجی اپراسیون پیکاتن حتی آنها منارن دولت ترک داماکو بسر شورشگه تکوشرین کرد چه جنازین دکه دستان گلکوانجی ونداده که عینی طرزه پدک عینی و سیاست ماشین حتی روجی جنازه ون اشکره نبونن اف اپراسیون لسر نخوشخانه و ناوندی روزنامه و روزنامه ولات و بیروین کو خواتین متیویجی دمشاندن دواتایی که آماده کاری اپراسیونا بهارا نوت هفتان کو لزاپیجی و هفتانینی و آواشینجی پیکات حتی بر بخاکور کیویجی او اپراسیون پیکات دوی چرچوی ده با اساس درباره کی و هولری خود گراوید گورگوتنا و پیلانوان جپکی که پاکش بکن پاشی درباره اپراسیونا مزنیانوت هفتاجی لسروی بنگهی پیکات افتی واتای کو چخاس پدکد هفکاری دولت ترک ده و ایرشی که قرج لیدیجی گریلاین تکوشین آزادی اگل کرد پیکات یعنی کش دوی دمانه دوی قناغ دف کم کجی پیکات راستیجی دناو باشوری کورسانی او کم کجی پر دنگ دا لیانه که دور ده به هلوست مال هم بروی تفیکو ام دزانن ساله که بریجی ایرشی که لسر هولی ریجی پیکات هولی ریجی دستوی هات درخستن ده یعنی کشی لهم بر هفکاریا پدک دولت ترک جی اوجی بدنگی خوشی بو آلیکار جوی کمکوژی و ده انجام ده کمکوژا رورش کو حتی نام بجن 27 سال سر درباس بو آرمان جی یک جی چیه داگرکرین کردستانی پارچه‌کرین کردستانی نقشه کو کردستان بو 4 پرچه د جیلا هیزن هگمون وک انگلترا و فرانسا به هفکاریا دولت ترک و عراق جی و سوریا و ایران جی پرچه بون بردوام بکه و حکمداریا وان دولتین داگرکر ای هریم جی لسر کردستان بردوام بکه گریلاین کول هم بروی نقشه بوان هیزن هگمون هاتن دانین جی لبر خود دن هدف وان ایریشان ارمان جسرکه اوه اپراسیون نوت هفته بش بو ویجی امجاره کدن وی کمکوژا رورش شرمزار دکنه و دویجن حتی هاجی چقاس کو جنازی وانجینه دیاره لی دیروکا مرواتیه ده دیروکا کردستانی ده ام بجن روپله کرشه ده تاریخ سیاستا پدکی و هفکاریای دولت ترک. بله. اولی مصطفی ده تباحثا یه نکی کر مثلا رایا گشتیا باشور
یعنی که گلون ها جی رخنه نمری بشه یعنی وینا بکن روژه داخوازا و رونی کرنا و کمکوشی بکن و کمکوشی رو رشو دیروکا دست کردستان یعنی در حقیقت رای گشتی در نها جبو دوزه لازم نه رای گشتی چه یا چه مرو چه یعنی مرو کار و پرسه بویرنگی چما یعنی که سروی نخواستی سروی بویری رونی ببه سبباوی هی بگو من نه هر دوجی وقت بجن دو دزه کو شریکی هفن کتن مالکی ده کس لیسکی ایدین اشکره نکش برکو لیسکی دی اشکره بک اویدی جو لیسکی ویجی اشکره که جلورا هفکاریا یعنی که دولت ترکیه رجتی زانین de operasyona xwedê giravê navê çelîkilê kirin ango operasyona pola ya de buhara 1995 de yeneke li gel pedekê beşdarî vê operasyonê bû ji notu dua jî beşdarî vê operasyonê bûye û gelek operasyonê li dijî girlayên Kurd mesela em bêjin tê gotin ku ev komkujekî ku gelek şehîd li Qampazelê ya gerilayan jî pêk hatibû destê yenekê tê de heye nîzikî 52 balafir hate serwê de di sala 1993 de jî destê yeneke jî tê de hebû eşkere bû piştîşerê başûr ya ev ji bo tê wataya ku yeneke eger ku bixwaze bo yere hewlerê jî eşkere bike pedekê jî aynî ne katibê jî tiştê dî jî eşkere bike ji bo jî her du dizê malênin rastiya hevdû jî eşkere nakin lê disan evvel Mustafa te basa dîroka wê kir nod û heftan operasyona dewleta Tirk mixabin 27 سال در باس بونه هینا روشا پدا که تو گوهرتن تونه مثلا نا ترک دخوازن باشور داگر بکن بکن دیسا اینی هلوست اینی آلیکاری اینی تشت بردوام مخابن افجی نه ام بنر نه درای گشتی دبراستیج غفلتک پرمزن هي غفلتک پرمزن هي يعني سر راستيا پدا که هم هلوست هم جناس کرنا رولا پدا که مثلا پدا که وقت سیاستکی سی خوری نورمال نشاندنو در باست يعني gerek erkum misyona go pedek servi ava bujî çiye bi taybetî malbata berzanî wek serkêşê vê rêxistinê di sala 1945 şûn vê avakirina pedekê ne rast hatineke misyona ku İngiltereyê ji bo pedekê veqetandiye piştî wê jî İsraîlê li gel hevkariya İngiltere û Amerîkê jî ji bo pedekê veqetandin ew jî di nameyekî pir zelal hatiye ziman rayedarên Amerîka ku ji konsolosxaneyê xwe ya Tehranê sala 1970 piştî serkeftina şoreşa xwedê giravên bijî şoreşa Xomeyni ev belga hatiye bi destxistin divê malbata berzanî wek malbateke sereke di hereketa Kurdî were parastin ji ber berjewendiyên me pêktînin ev tê wataya komisyona pedekê ew jî parçebûn û statoya Kurd ser Kurdistanê hatiye ferz kirin çar parçeyên Kurdistanê pedeke di wê siyasetê de diparêze misyona wê erka wê ev e ev misyon jê re hatiye veqetandin İngiltereyê İsraîlê ev misyon jê re veqetandî ji bo jî hevkarî berjewendiyê hebûna statoya İsraîlê rojhelata navîn de pedeke ve statoya heta dawî diparêze û nîşana wê ku İranê jê em bêjin êrişeyê ku hewlerê li hember dazgehên Sûxurî yê Mossad ku hewlerê jî kir hedef û li gelek deverên dijî û dazgehên Sûxurî jî Tirk jî li gelek deveran jiza xwe bigire hatta bigêjî hewler hatta Silêmaniye jî gelek şoreşgerên Kurd dikin hedef ev jî nîşanaya wê jî ev jî rastiya hevkariya pedekê li gel dewleta Tirk ne Sûxurîkî normal e esas hereketeke lê dijî azadiya gelê Kurd bi vê erkî hatiye hevalê Mustafa rexmî bana hemûyan jî divê dîsan jî her çi qasî heye jî hîn gerê dîsan bertek û evkê raya giştî çar aliyên Kurdistanê taybetî rewşenbîr pêşengên civakê evik vê zextê hîn yani zextek heye tawî bertekek mezin dirî qedepê heye lê hîn jî têrê nake lazim nîne gelo hîn bilindtir bibe bertekek yani dîtinam tamam ew gotin bertek pir lazim e lê dîtinam yani evkê hasasiyetê wê ji ber çerê şerê sêyemînî cîhanê ye êdî sêyemîn parvekirina cîhanê di evkê de ji ber wê lazım edi dereng ne xistin bertek yani bertek pir mezin bi divê giringe civak hişyar bil hember ula pedeke yadin divê Kurd bi giştî jî nabêjim tevê bu tevgera azadiya gelê Kurd go pêşengiya pêkte bi giştî gelê Kurd gerek raya giştî lêgerîna çareserî ji bo pirsgirêka Kurd û yekîtiya Kurd dervî pedeke divê bêgerîn eger dervî pedeke lêgerîn çê nebe bi rastî ji te bêjin pirsgirêka Kurd ber bi çareserî
چارەسەریە ve ne mumkin ber ku yekana rol yekana hêza ku li dijî çarəseriye pedekê bi vê erkê bi taybetî malbata berzan. Evkê jevale Mustafa te got mesela berî çendekî civîna kenekê çêbû jî derheqê Kongreya Neteweyî de êdî ev helwesta jî derketibû pêş. Belê. Bêguman tiştek te dereng jî ma dereng jî ev helwestîtina min derengê lê hetan ha di asta saziye de ma lê tê tevayî em biner ser rûpelên medya dijital jî gel welatiyên Kurd gelek rahat bin bijim em bi yekî têren û gerek pedek û hemû partî. Ya li ti dera dinyayê de partiyên şorjger û partiyên îxanetkar nabin yek. Yani tu dera cihanê em bêjin wes dastana naskiriya Skoçyayê ya rizgariya Skoçyayê naskiriye. Xıyaneta wan qebîlên Skoçî li hember tevgera William Wallace ku filmekî jî hadim ziman rastiya dîroka Kurdistanê jî tînin ziman. Belê em bêjin divê lêgerîneke aştiyê, lêgerîneke çarəseriye, lêgerîneke yekîtiyê li dervî pedekê weregerî. Belê. Evvela Mustafa gelek spas dikim bo nirxan. Her bijî spas dikim ji bo guhdaran jî gelek spas. دو اکتیویستên Kurd yên girtîgeha Îranê dest bi grêva birçîbûnê kirin. Tora mafê mirovan a Kurdistanê ra gihand ku roja çardeyê Golanê çalakvanên mafên jinan û endamên kijarê Werîşe Muradî û çalakvanên mafê jinan Pexşan Ezîzî dest bi grêva birçîbûnê kirine. Torê destîşan kir ku Werîşe Muradî bi fermana dadwer ji girtîgeha jinan vegwestin girtîgeha hejmara 209. Werîşe Muradî ji ber vê guhestinê dest bi grêva birçîbûnê kir. Pexşiyan Ezîzî jî ji heman girtîgehê vegwestin girtîgeha îtlaatê. Reşen Ezîzî jî li girtîgeha îtlaatê dest bi grêva birçîbûnê kir. Werîşe Muradî yekê tebaxa 2023 de li nêzî bajarê Sine, Pêşxan Ezîzî jî di sisiyê tebaxa 2023 de li Tehranê hatibû girtin. Piştî 5 mehan ji lêkolîn û lêpirsîna li navenda îtlaatê ev vegwestin girtîgeha jinan ya evîn. Neh mehin ku hîna her du aktivîstên Kurd nehatine dadgehkirin. Daxwaza azadiya Ecevît Pîroğlu hat kirin. Şoreşkerê Tirkiye Ecevît Pîroğlu li Sırbistanê girtiye û li Almanya bajarê Müncenê çalakiya ji bo azadiya wî hat kirin. Di çalakiyê de PKK'yên Yekîtiya Hêzê ya Demokratîka München û Nürnbergê li ber konsolosxaneya Sırbistanê ya Müncenê daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de bêhuquqiya ku 3 salin li Ecevît Pîroğlu tê kirin hate şermezarkirin û hate gotin. Ecevît Pîroğlu 136 rojin di grêva birçîbûnê de ye. Ecevît Pîroğlu ji sala 1992 duyan û vir ve li Tirkiye tekoşîna sosyalîzm û demokrasiyê dike û şoreşkerekî internasyonal e. Ev tevlî berxwedana gezî û şoreşa Rojava bûye. Devê Dewleta Sırbistanê internasyonalîstê Tirkiye Ecevît Pîroğlu demildest berde. Di çalakiyê de dosyaya têkildarî Pîroğlu radestê konsolosxanayê hate kirin. Sêzde kesên ku xespkirîne îradeya protestokirin hatin girtin. Di çarçoveya lêpirsîna serdozgeriya Komarê ya Wanê de sêzdeyê Golanê di serdekirtina malan de 55 kes bi bahaneya li bajêr beşdarî çalakiyên protestoyî bûne hatin bincavkirin. Ji 55 kesan 15 kes li dozgeriyê îfadeyê wan hatibû girtin şandin dadgehê. Şandeya dadgeha Tirk 8 kes girtin şandin girtîgehê 7 kes bi merca kontrola edlî berdan. Doh jî 15 kesên din şandin edliyê piştî îfadeya li dozgeriyê dadgeha Tirk 4 kes girtin şandin girtîgehê. Lîstikvanê şano wan Ferhat Aslan jî di nav de 5 kes bi mercên kontrola edlî hatin berdan. Karûbarê 6 kesan jî hê didome. Li Betlîsê jî polîsan berî 2 rojan li navçeya Tetwan û Xîzanê avêtin ser malan û 16 kes kirin binçavan. Hat diyarkirin ku sedema bincavkirina wan nehate eşkerekirin û 16 kes birin müdüriyeta polîsan ya Betlîsê. Çavkaniyên herêmî ragihandin ku ji 16 kesan 3 kes li müdüriyeta polîsan 3 kes li dozgeriyê hatin berdan.
Mehmet Akın Altan jî ji aliyê dadgehê ve hate girtin û şandin girtîgehê. Neh kesên din hîna li müdüriyeta polîsan tên girtin. Li Şirnexê herî kêm 25 kes hatin binçavkirin. Li navçeya Cizîr û Hezexeyên Şirnexê hêzên dewleta Tirka dagirker avêtin ser malan û herî kêm 25 kes binçavkirin. Li navçeya Cizîr û Hezexeya Şirnexê serê sibê avêtin ser gelek malan. Di serdegirtinê de herî kêm 25 kes hatin binçavkirin. Evîn Kurt û Çelik Denker jî kesên hatine binçavkirine. Sedema binçavkirinê nehat eşkerekirin. Gudarên hêja me bülten pêşkêş